Lalaki, babayi, pobre ug mayaman, nainumsan tubangan kita sugad man. Kay ini nga tubaging kalipayanan, labi na gud kun marasaan sumsuman. Lalaki, babayi, pobre ug mayaman, nainumsan tubangan kita sugad man. Kay ini nga tubagin aarawayan, labi na gud kun dibate ang sumsuman. Tagay-tagay, inom-inom, surusumsuman, nagtaturikik, nagtaturokak sa kalipayan. May nalayok sa hagdan, may sa bintana, may nagikisian sanbado, sarwalong saya. Kayan to ba makalilipat, way sama, kalipayan o karatan, dadat nga la. Lalaki, babayi, pobre ug mayaman, nainumsan tubangan kita sugad man. Kay ini nga tubaging kalipayanan, labi na gud kun marasaan sumsuman. Lalaki, babayi, pobre ug mayaman, nainumsan tubangan kita sugad man. Kay ini nga tubagin aarawayan, labi na gud kun dibate ang sumsuman. Tagay-tagay, inom-inom, surusumsuman, nagtaturikik, nagtaturakhak sa kalipayan. May nalayok sa hagdan, may sa bintana, may nagikisian sanbado, sarwalong saya. Kayan to ba makalilipat, way sama, kalipayan o karatan, dadat nga la. Tagay, inom-inom, surusumsuman, nagtaturkik, nagtaturokak sa kalipayan. May nalayok sa hagdan, may sa bintana, may nagigisian sanbado, sarwalong saya. Kayan to ba makalilipat, way sama, kalipayan o karatan, dadat nga la. Kalipayan o karatan, dadat nga la.